kublai ya pi baro ke kerteng cunga kadai daka laritham masyong asa hakashnong mau yupang East Khasi Hill District. Mashimanta hakani ka online poetry competition will organize the Kari Khasi TV channel. Shapang Kari Khasi, Rikasi, Kari Khasi, Kari Khasi, Kari Bait, Kari Jongi, Kari Kimen, Barim Baca, Kari Namen, Kulang Kuma. Habapai menta Shari Khasi, Labuan Telai, Kimen Dari, Jinglong Jing Kumpor Menchua, Imyo Isu, Ken Menta, Kanram Upnar, Uboy Uwar, Insya Sinshar, Kawe Sarkar, Kari Khasi, Uhen Nyutrep, Kari Babuan, Ken Kinong Rep, Akuri Khasi, Habapait Menta, Lawan Kansan, Kijing Kala, Kasinchar Kadar, Lai Sinchor, Kumsyong Tenrai, Kumki Menwar, Jingsha Tumbor, Manla Kasni, Hala Kachong, Hiken Kari, Haki Mender, Kiru Transnam, Katno Sinai, Pradok Prasnam, Kopat Kari, Yungchit Menta, Panya Teli, in Penherkrat, Kimendari, Nala Kachong, Kari Khasi. Nidan Kam Shisha, Klawat Kari, Banyang Yada, Yachong Kari, Ngenbut Nuksa, Naglong Shua, Kumti Rot Sing, Patokan Sangma, Kari Khasi, Saudong Protai, Latip Kumri, Bait Kiblai, Jingko Jungsuk, Kumpor Menshua, Lahir Arsut, Lut Kain Menta, Kiriam Kibet, Laper Shisha, Baki Kwa Penbut, Fashion Menta, Layat Artat, Kata Kacuk Barok, Kiwa Jungsuk, Kuparari, Pradok Prasnam, Cha Ublay Menta, Tungit Ut Nginam, Ba Ublay Unkir, Unyada, Yari Khasi, Nabarok Kijingma, Ublay Shibun.